Twongeye kubaramutsa abakunzi mwese mudukurikirana kuri LAHAI-ROI TV. Twongera tubashimira ukuntu mudukurikirana aho muherereye mwese. Turabashimira Imana yo mwijuru ibahari kugororoka kandi bahumugisha. Nkuko tugiye gutangirana n'ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana maze ku mutima riri Abitesalonike ba mbere igice cya 3 turahera ku murongo Abitesalonike ba mbere igice cya 4 turahera ku murongo wa 2 n'uwa 3 n'uwa 4 tugiye gusoma umurongo wa 2 n'uwa 3 n'uwa 4. Ijambo ry'Imana avuga ngo murazi ibyagezwe twahawe n'umwami Yesu kubabarira ivyari byo. Ico Imana igomba n'ukwezwa kwanyu ko mwirinda ubushakanyi kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziza uwiwe mubiri mu kwezwa no mu kubaha. Amen. No mu kubaha. Amen. Rero ijambo ry'Imana no mutugiye kuganira ku cibwa kivuga ngo hariho umuntu yiyugarira, hari umuntu yiyugarira umugambi w'Imana, hari umuntu yiyugarira umugambi w'Imana ku buzima bwe. Akugara umugambi w'Imana ku buzima bwe canke akagwanya umugambi w'Imana nyene akawugwanya. Mwumve rero impamvu ico bivuga. Umukristo ukuri nyamukristo, hari ibintu byinshi abakristo bitugora. Ibitugora cyane no kintu citwa ukwezwa ndetse hari n'ikindi kituhangamira cyane ikintu citwa guharira. Imana yo mwijuru iturengere cyane. Ikintu citwa guharira kiratugora. Ico ni ikintu kitugora. Hano ijambo ry'Imana tugiye ngo umuntu wese ashobora kuganziriza uwiwe mubiri. Bene data, hari ibintu byinshi usanga bitugora. Tugora ijambo ry'Imana hano riratubwiye ngo kwezwa, guharira, avuze kwezwa, guharira, twirinda ubushakanyi n'ibindi. Mwami Yesu turagushimira kuri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Tugushimira urukundo rwa n'imbabazi, tugushimira n'ibikorwa n'ibitangazo ugenda ukora muri twe ntawe uhwaye nawe mu ijuru no mu isi. Urera, urakomeye kandi urahambaye mu ijuru no mu isi. Neza tabuja turaciye bugufi imbere yawe ngo amaraso yawe Yesu Kristo yongere atweza dutunganye kugira ngo bikunde twemerwe nawe. None databuja tugiye kuganira na bene data ku ijambo ryawe. Ntabe tutugaragara ko rugaragara muri twe, abare wivugira twe tugaragare databuja. Twicike imyironge nawe wivugire utamwa natwe kandi wongere usozerane natwe. Turagushimiye kandi Imana ko watwemere kongera kurambura umunwa tukavuga ibyiza byawe. Turagushimiye ko vyiza vyishije dukorera duseze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo abaha umugisha. Tugiye kuganira rero ku ijambo ry'Imana. Hano ijambo ry'Imana tugira ngo murazi ivyageze twahawe n'umwami Yesu kubabarira ivyari byo. Ijambo ry'inzi cyambere. Rero bene data kubabarira n'ikintu cyambere kigoye. Kubabarira nasanze ari ikintu cyambere kigoye. Rero nta n'ikindi kigoye cyambere nko kubabarira umuntu yagukoreye nabi. Umuntu yagukoreye nabi ukamubabarira uzi vy'ukuri ko yagukoreye nabi, kandi iyo nabi yagukoreye atanubwo no gusaba imbabazi, atanubwo no gushikira gusaba imbabazi, mugabo Imana ikakubwira ngo genda umusabe imbabazi wewe nyene. Ico kintu bene data n'ikintu kigoye. Umuntu yagukoreye ikibi kandi akabigukorera n'ibigirankane. Sinova mu bigirankane kuko umuntu ariko yumvira gukora ikibi afite indi mpweme iri muri we biriko amukoresha. Awukorera ikibi kandi ubibona ko ari byo akora, akabikubwira ati ndagukorera ikibi, akabikubwira. Ariko Imana ikagutuma ngo wewe genda umusabe imbabazi. Nkuko kumusaba imbabazi kwawe no kumusaba imbabazi yuko ushaka kora muri dodombeye cyangwa ushaka kora mutwaye igihe kirekire mu mutima wawe kubera ibintu yagukoreye. Mugabo ugende umushikire umusabe imbabazi.
bene data biragoye. Imana yacu rero nta kintu na kimwe wayizanira. Ivyo byo kuba abantu tugomba kwigira abantu bakomeye, ngurumva ngo bonsuzugura, ngurumva yongaya, ngurumva ngo yombwira nabi. Imana ibyo ntibyitayeho. Ico yitayeho nuko ugomba gukizwa, ugakizwa, ukaba umuntu mwiza, ukaba umuntu wahindutse. Kandi ijambo ry'Imana yatubwira ngo ijuru ni ry'abameze nk'abana bato. Abana bato nta shari bafite, abana bato nta nzigo bafite. Umwana uraheza kumukubita, umwe yakwita mama, waheza kumukorera ikintu akaza hagutwengera, nta ngorane yibagiwe ibyo amukoreye. Rero Imana igomba ko tuba nk'abana bato. Rero niyo mpamvu umuntu yakwicira umuntu, yakwiba, yagukorera ibiki, nta mpamvu yuko utomuharira. Muharire, umuharire, wongera umuharire, apana bimwe byo kumunwa. Umuharire bivuye hano mu mutima, wumve ko umuhariye mu mutima, wumve ko unamukunze. Kuko niyo utamuharira, wowe ubwawe urizibiriye umugisha wawe, wowe ubwawe urizibiriye umunezero wawe, wowe ubwawe Yesu Kristo turengere cyane. Wowe urizibiriye umunezero wawe, wowe wizibiriye ibyiza byawe byose, ni wowe ubizibiye. Muko kubizibira ni kujya kwanga gutanga imbabazi. Kandi nturinde kuzitanga nuko waje kugusaba. No, zitanga batazi gusabye. Imana yacu rero nibyo igomba. Kandi ico kintu mwene data, simbi kubwira uko nisengesho nuko wasenze Imana ikakwambika imbaraga. Biba bigoye. Ariko hamwe n'ivyo, Imana yacu twizeye, Imana yacu y'inyembaraga, Imana yacu ishoboye, nta kintu na kimwe idashoboye. Izi mbaraga iraziguha. Ariko ni etape. Kuko uri kuriyumvira kuvuga ngo umuntu tuvuge yakwiciye umuntu, hamukumva ko waje kumusaba imbabazi. Nta n'intambwe yateye kugira ngo aze no kugusaba imbabazi. Ahubwo wowe ukagenda ukavuga uti mbabarira kuko nakwiyumviriye bivanye n'ibyo wankoye cyangwa ibiki. Nta nubwo Imana ikeneye kuza kwigusigura. Ahubwo ukiyobwira ugasaba imbabazi ukavuga uti mbabarira kuko nagutwaye igihe kirekire mu mutima wanje, canke mbabarira. Kandi bivuye mu mutima, n'umutima wawe bikunze. Ni Imana ikeneye. Imana ikeneye kuza kwigura asobanura, mubwira ngo kubera bya bindi wankorera ngo nibiki ngo mbabarira. Uramubwira uti mbabarira, naragucumuye ko kuko nakoze nuku. Hari n'igihe niwo mwata kugira ngo ahubwo acakubwira ko wewe warago. Ahubwo agacakubwira ati ni wewe, ahubwo wewe waniranye, kandi akiyobagiza neza ivyo yagukoreye. Niyo mpamvu rero Imana yacu nta kintu na kimwe yitaye ku ibyo bintu byose. Barabigukoreye, baragukoreye nabi, barakwabaje, barakurijije, kwiciye abawe, baragize ivyo Imana ivyitayeho. Ico yitayeho nuko wowe uhinduka ugakora ivyo Imana igomba. Nta kindi. Imana yacu ni nyembaraga. Imana yacu ni nyarukundo. Imana yacu ntarenganya, kandi nta kintu na kimwe ihagazeho. Ico Imana igomba nuko igomba kuduhinduka, tukava mu bwabuntu wa muntu wa kera akatuvamwo, tukaba umuntu mushasha yakowe amaraso y'igiciro ariyo y'umwami wacu Yesu Kristo. Nico Imana idushakako. Imana ikeneye kuhinduka ukaba umuntu mushasha. Uwo muntu mushasha yejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, atakiganzwa na kameremere k'isi. Yes. Nico Imana idushakako.